Shalom aleichem, talofa lava, le sofa manu malo Ierusalema, o te whaatalofa atuai, I le tatou a inga le nei afiafi. Ma o le polokalame le nei, ma le onanga le Global Kingdom TV channel, ua whaonga faa ingoina o Israelu o le nuu paia o Israel, the Holy Nation. Ma o lau a mataina I tatou si te talo. Whawhitai te mā mātou te vi ia oe, mātou te patipatia lo alofa ma lo wanga le lei. Whawhitai te mā I awanoe te tuuina mai, mātou te tala noai foi I ni mata upu e whaasino lo nuu o Israelu. Whawhitai foi le o nanga a le Global Kingdom TV channel ua te tala ina ai whai te toa e mamoli atu ai le tala o tala le lei I nuu o le lalalangi. I e whaamania le tua te mā I le nei por kalame, I lo nei tangata I le whaafoina ai ma le amata ina e olo na whaaiwina. Whaamania I e o le amafuta mai I le atinu pele o Samoa ma I e tali se mana onga o ia te ilato o te talo atu le sofa o Yesu. Amen, amen. Shalom, shalom, shalom. I le sofa manu malo Yesu Keriso o te toe whaatalo whatua I ato oe I le nei afiafi I whaafetai Samoa I lo mafuta mai I le tato polo kalame e peo na masani ele a onanga ale Global Kingdom TV channel. Peo le visiona ale a onanga na ia tālai le tala le lei ia whaasoina I le upo le tua mapulea e ala ia o onga ma principles mai le afionga pa ia le tua. So I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Ia whaafitai fo'i I lo whaawanoina lo taimi e te toi mafuta mai ai se tasine o whaapoponga o le polokalame o Israelu le nuu pa ia. Le nei afiafi o le a tatou whaapaai pe tati tala noaina le aso faapitoa o loo whaamanatu I te tonu o Israelu I le vai aso le nei ua ta ua lea po o whaingoina po le nei aso faapitoa o le aso faapitoa mo Ierusalema, Jerusalem Day. Ai se a ua whaingoina le nei aso le Jerusalem Day pe ai se a ua whaamanatu wai pe whaatau ai nai e tangata Israelu ia le nei aso ua avea lea e whaini fianga ma whaamanatu wai le tāua o Ierusalema. I e eileo na mafuanga. Ma o le atato whaai pe tato matamata nisi o videos o lo whaamatala ina mai ai le mafuanga o le whaamanatu inai o le aso mo Ierusalema po le Jerusalem Day. Ma o le teimila nei la tunatu tato insinia mo le tato video mua malelua I mafuanga e whaamanatu wai le aso o Ierusalema. Jerusalem, ancient stones, eternal dreams. For millennia, the heart and soul of the Jewish people. From King David to the Second Temple, the epicenter of faith and identity. Today we celebrate Yom Yerushalayim, marking the city's reunification in 1967. Reunified, Jerusalem became whole again, a symbol of hope and resilience. A city which serves as a symbol of unity, where people of diverse faiths gather in respect, harmony, and coexistence. Jerusalem, the united and undivided capital of Israel, shines as a beacon of freedom. Celebrate the spirit and joy of Jerusalem. Happy Jerusalem Day. Not a protest. It is Jerusalem Day here in the city of the Great King. But what is that, and why does it matter to you as a Christian? We are celebrating the reunification of Jerusalem in 1967, which was the first time since the Second Temple period that Jerusalem was under Jewish rule here in Israel. And so we're celebrating that, and it means even more this year with tensions rising and all of
of the threats from many sides of our borders, it is beautiful to see that even today, a day of celebration, we're also standing in remembrance of those who have fallen, as some of the bereaved families are leading the march. They changed it from a parade to a march in remembrance of those who have fallen and signifying the significance of Jerusalem existing and being reunified with Israel. Thank you for continuing to pray for the peace of Jerusalem. Thank you for continuing to support Israel and pray for her and being watchmen on the wall. 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 ierusalema e pe ona whaali mai e video sa tatou wawai o video si o loo po e ina mai e ni whaala putuputonga i tonu o Ierusalema. O le ni tala whaasolopito o le toe mawai e Israelu o Ierusalema. Ina ua toe fausia le malo Israelu i le tasiva whavalu. Na vailua ina ia le nuu lea o Ierusalema. I le tu i sasae. O le tu i sisifo na tu i natu lea e pu lea e tangata Israelu po tangata Iuteia. A o le tu i sasae o loo iai le a aituai, o loo iai le Jerusalem prayer wall, po le pātatalo, o le o loo iai fo le Temple Mount, po le nofuanga le na tuai, le malu a tangata Iuteia malu lea mua ma le lua. na pu lea e Yoritana. So e mo lava ua toe iai le malo Israelu na toe fausiina i le tasiva whavalu i le malilienga an malo tu whaatasi. E le ipu lea e Israelu pe tangata Iuteia i Ierusalema atua na vailuaina. E pei ona whaamatale natu le nei afiafi. Ai o le tausanga tasiva o no fitu, no oso whai mai ai e atu nuu a lapi ia Israelu. O le mafua angalana na toe maua ai loa e Israelu ia i Ierusalema atua. Ma atonu o tausilafia po whaalongo fo i ni tala tusia o lo mana nao ia malo tu whaatasi ina ia vailua ina Ierusalema. O le tasi tu mo tangata Iuteia, o le tasi tu mo tangata Palestina. E peila ona iai i le teimina fausia ina i le malo Israelu. Ai e le ipu lea e tangata Palestina i le si afa o Ierusalema. I le tasiva whaavalu o le tasiva o no fitu na pu lea e le malo o Yoritana. E o maila le teimi nei o loo pu lea lava o loo vaaia pea e Yoritana i le Temple Mount. Po le maunga lea o loo iai le fale la putopoto le auro le masanina e vaaia tuaiata e Ierusalema o loo whaasai nai o na tatalo ai tangata Iuteia ma tangata Kirisiano na o tangata Moselemi lava o loo mawhai o na tatalo ai lunga le Temple Mount o na o loo vaaia e Yoritana. A o Ierusalema atua umai le teimi nei o loo i le puleanga po le vaainga ai Israelu. O le mafuanga na e whaingofi ai e tangata turisi ma tangata asi atu te tono Israelu. O na o atu te tono le aituai o atu le pātatalo. Mo atu le ayo tabita the Jerusalem, the city of David, ono o loo pulea e Israelu. Ana whaapea o loo vaai pea po pulea e Yoritana i lesi pito lea o Ierusalema. A tonu e whaawhinga tā o na asi atua e tangata o le teimi nei o loo vaai e Yoritana i lungo le maunga na Temple Mount. Ma e whainga tā o na e o atu lunga security e limiti fo i taimi e mawhai ona o atu wai ia tangata Iuteia ma tangata ese ai o loo whaatanga ina pia ia tangata Moselemi. O le taua na tupu i le tasiva o no fitu. Le atato baba ai atu wai i se tasi o whaafanua o atu nuu Israel, atu nuu a lapi le ana o so whaina ia Israelu. O le atu nuu leo Aikupito o Iraq o Syria ma Yoritana.
A tatou whaawai ai I nei atunu e se le te tele o atunu ia pe a whaatusa atu I le laititi o Israelu. Le te siiva o no fitu na oso whai mai ai atunu a lapi ia le nuu o Israelu po le malo Israelu. Ona o le latou mananao ina ia ave e sea lava Israelu. E pei ona tatou whaalongo e lava I le vaitau nei I le tele o le mau a tangata o atunu a lapi ina ia aua ne toi ai le malo o Israelu. Ma ole atu ina mai lunga le tatou whaafanua, whaamalimoli, I le tatu whaai atu ai, if we compare, ai atu ai le tatu whaafanua na, o Israelu o lo o ngā tutonu e laititi lea I le whaafanua. Whaai atu le atunu o 𝚗𝚘𝚗𝚒𝚘𝚡, o le atunu o Syria, o le atunu o Iraq, le atunu o 𝚘𝚘𝚏𝚗𝚡. O atunu a lapi ia, no so whaina Israelu I le taua na tupu le tasiva o no fitu. O se wawenga na tupu, a wa atatu whaai atu ai. E te tele o ni atunu o te tele lono winga e tele atu a lato fita fita e tele atu a lato mea tau e tele atu foi a lato waalele tau ai e tasi lava le aso na oso whai ai e Israelu ai kupito oso whai ai Israelu Syria Iraq maioritana o le mafua angana ua toe mauai e Israelu ia Ierusalema atoa ma whaoa mai ia Ioritana. Although the neighboring enemies of Israel wanted to annihilate the Jewish nation, the nation of Israel, but a miracle happened. If you look at the sizes of the countries of Egypt, Syria, Iraq, and Jordan, they are big nations. So you can imagine more soldiers, more tanks, more warplanes. But in one day, Israel attacked Egypt by surprise, and then Syria, Iraq, and Jordan. And then Israel was able to reclaim all of Jerusalem for Israel. Tatavava'aya. No so whai mai ina ia so wha umatia Israelu ana tatou va'ai pena va'ai tangata 𝚘𝚏𝚑𝚡 po tangata Israelu I le vavenga ina ua tau Yesu mai latou tau le tua malona nuu na toe whaoa mai ai le Israelu o le pito e sasai o Ierusalema lena pu lea Ioritana toe maua e Israelu Gaza ma Sinai Liana pu lea I ai kupito, so whaoa mai fo Israel o le Golan Heights, liana pu lea e Syria. Ma e uma le taua lea, ua tele no foanga, ua toe whaoa pe ua maua e Israel. Ile nuu lea o Ierusalema. Lea tātou te loa mai lea fionga pa ia lea tua. E fitu tau sanga na no fotupu wai ia tā vita I tutonu o Heperona. A o le tele o tausanga na soai na ia pulea na ia na ia so whai ai ia Ierusalema wa o Ierusalema sai le vaainga a tangata 𝚘𝚘𝚙𝚢 so the Jebusite city po tangata 𝚘𝚘𝚙 lena mau ne no so whai e tawita ma whai ai loa ia Ierusalema o le laumua o Israelu. Na ia toe au mai ai foi ia le ato la aua le atua matuu I totonu o Ierusalema. So although o le mafu angalana ua toe ua avea I lola nei aso faapitoa e faamanatu ai ia le toe maua mai e Israelu o Ierusalema ma toe tuu faatasi ai Ierusalema lea na vailuaina. Pe ona whaamatala ina atu. O le tū si sifo na mau e tangata I utaia. A o le tū sa sae o loo iai ni no fuanga tā ua lava. Lena maua e Ioritana. Ai o le tasiva ho no fitu I le masina o me e o le masina o uni. Leana toe maua ai e tangata I utaia po le malo Israelu. Ia Ierusalema atoa. So
le mafuaaga lana e ua toe faamana ua toe le mafuaaga lana ua avea alone o se aso faapea o se aso fiafia o se aso e toe faamanatu ai le vavega na paia le atua ma se aso fiafia mo tagata Isaraelu ina ua toe maua I 5 o tagata Iutaia I le latou laumua e pei ona maua mai e le tupu o Tavita. So we're going to go to look at some more videos. Nisi o videos e tatou te vaavaai ai I le fiafia tele o tagata Iutaia. E ele se tasi tusi mai le upo mai le afioga paia le atua faapea. E ai aso e te vaai ai o tafafao ia whanau o Israelu po whanau o tagata Iutaia I lunga o streets o ala mamanga ala o Ierusalema. Ma o nisi o video sa la tatou vaavaai atu ai. Tatou vaavaai ai le faali mai e fia tagata Iutaia po tagata Israelu o le vaitau nei o loo pulea e Israelu ia Ierusalema uma le city atua lava o Ierusalema. Ma la tatou taatanga ai atu ai nisi o videos na pu ea mai I totonu o Ierusalema. עוד אוכל. איפה בזורות? E ui lava e o loo whaia pele taua I le wā o Hamas ma Israelu. Ma o loo tau fo'i Israelu ma Lipanona e nisi o whaalapatonga fō vale o loo so whae mai ia Israelu I le tui matu. Ai tātou te whawhai atu lava e matango fia lava le aso na whaamanatu ai le whaatau aina o Ierusalema I tangata Israelu ma tangata Iutaia. O la o whaita witina atu le 2 Samuel 5 whai upo e wha e o le whai upo e sefulu. Sa tolu sefulu o tausanga ia matupu. Sa whai o ia matupu I porona ia yuta I tausanga I fitu ma masina I ono. A ua whai o ia matupu I Ierusalema a Israelu uma a toa ma yuta I tausanga e tolu sefulu ma le tolu. Ono atu ai leo le tupu maona tangata I Ierusalema I 𝚟𝚒𝚙𝚎 o e sa nonofo I le nuu. A ua la tau whai mai a Tavita, ua whapea mai. E tele sao mai I nei, sa ia moai ave ese I e tau aso mai e pipili. Ua whapea la tau, e le masao mai Tavita I nei. A ua ea e Tavita le olo o siona, o le aia Tavita lea. Ona whai ane leo Tavita I le aso, o se fasi 𝚟𝚒𝚙𝚢 ma o atu le ala vai ma fasi e pipili ma e tau aso. Ua ino sia lava e Tavita, e whai o ia ma li sili. O le mele wa lato whai ane ai,
o e ta waso mai pipili la totele o mai I le fale. O nonofo ai leo tāwita I le olo wa ia whaingo ai o le ai e tāwita. Ua ati whaata milo e tāwita e afua mai I milo ai o atu I te tonu. Ua tupu pea lava le mamalu o tāwita sa ia te ia fo'i ova le atua o au. O lo ta ua mai ai I le tata tusi whaitau lea. Le maua ai e isa e tāwita o Ierusalema o le nuu sa ia I tangata 𝚘𝚜𝚜𝚘𝚜. Po tangata 𝚘𝚜𝚜𝚘𝚜. Ia sa I te tonu o le nuu o Ierusalema. Ai ona o sa whailo e tāwita ma avea I loa ma laumua o Israelu. E o mela I teimi nei e tali tonu lava tangata Iutaia po tangata Israelu o Ierusalema o le laumua lea o Israelu. A o lo tato I lua lava mai tala o lo tato whaalo ai ma ni tusinga o lo tato whaitau ai. O lo tau ma whai lava I nisi o malo o le lalolangi. Ina ia toe ave esea Ierusalema mai ai Israelu. O le manatu o le tele o tangata o nuu o atu nuu ma o se manatu fo'i lea o lo awai atu ai ia I le malo o New Sila. Ina ia toe vailoaina ia Ierusalema. Ina ia avatu le situ mo tangata Iutaia au le situ mo tangata Palestina. But we know all of Jerusalem, elema fai ona vailoaina Ierusalema o Ierusalema supporta tua po nuu o le o Israel. O le ele awai ai ia manatu o tangata Kirisiano e awana e vailoaina ia le nuu o Israelu ma e ese le tāua o Ierusalema mo tangata Iutaia. Ele ngata I tangata Iutaia a o tātou o Kirisiano. Se tasu po kalame o lumanai o le atatou baba ai I loloto I le nuu lea o Israelu po o awha maunga le tuspa ia e tuina mai a te tātou e ala lea e whaasino le e le nuu o po le laumua o tawaina I te tonu o Israelu I le vai asa nei. I missed one wa misi atu le tau na atu le taimi mua. I le taimi lana o sa whai mai ai atu nuu aiku a lapi I le nuu o le atua. Nena manu malo ai I le nuu o le atua. Na toe whaua mai foi e Israelu ia ai o Iutaia ma Samaria le sapu lea e Ierusalema. So have a think. Tato mana tunatu ale nei afi. O loo tawanau ma lo tu whaatasi. O loo tawanau foi ia le tele o malo a lapi. Ina ia avatu ia Ierusalema mo tangata Palestina. Ai le I pulea e tangata Palestina Ierusalema na pulea e tangata Ioretana. O le maule e whaapea o Palestina o tangata anu umoni lea o Israelu po tutonu o Ierusalema. E le tutusa lea e le e lo iaini tala whaasolo pito moni lava e mawhai ona whaamaoni lea mau. O le tatou mau pe tatou waaba ai I tala whaasolo pito mai le awhionga pa ia le atua o tustusinga mai a tangata a popoto o le nuu lea e ese lava tangata na pu lea e pela o le nuu o Ierusalema e au mai e osa whai atu ia tāwita e avea Ierusalema ma laumua Israelu o tangata Yesu ye puse sano nofo ai e lini tangata alapi e lini tangata Palestina foi. So we believe o le tātou tali tununga o tātou tali tonu e mawhaatawaina le upo le atua o Ierusalema o le laumua lea a Israel. Mai e sele tāua o Ierusalema. La o whaitawina atu le salamo e se lau lua sifulu ma le lua.
O le fia le fale o le atua, o le pese tāwita mai o ai. Na o fia ina ua lātou whai mai a te au, tātou te o i le fale o Iova, i Ierusalema mai, e tutu o mātou vai i o whai tutoa. Wa ati na i Ierusalema pe o le ai ua wheso o tai whaatasi. E o ai o YouTube, o i tu ainga lava o ioa, o le tu la fono lea ia Israelu, ina ia vivi i atu wai i le suafa o Iova. A wā o tu wai no fua li e whaamasino ai, o no fua li o le ainga o Tāwita. Ai o yatu o tau ina ia manuia i Ierusalema, e manuia i lātou o e alolofa i atu oe. Ia iai le manuia i te tonu o pā, o le manuia i te tonu o maota. Ono o uso maua o mema mai o te whaapea atu ai lava, ia i te oe le manuia. Ono o le whale o Iova lo tātou atua, o te sa ili ai le manuia mo oe. O nisi o ato lo tu ina atu, o ni ata foi i le awa taimi o au mawai i te tono Israelu. Ma e le misi te tausanga o awai atu whaatasi i lungo a wala mga hala o Ierusalema. Lato te fia whaatasi o no ua toe maua e tangata iutaya po le nuo le tua Israelu ia Ierusalema. O se tasi la tausanga a tono o te loana whaamatala mua natu. Na mau ai o le tausanga mua o le matausanga mua lava i te tono Israelu o mele se tasi o pele le te mai ta isaina Amerika le na mai ai. Masama vali ama muli atu i solo o tangata i o atu i te tono o le aituai. Ai lilo mama natu o le Jaffa Gate po se tasi o tu o le aituai, se tasi o whaitatoa o le aituai. E ulu atu ai ia tamaitai o tinam tamaitai. A o le situ, le Damascus Gate po o le whaitatoa le lata i le tu lo te le tangata alapi. E ui atu ai na o matama. So we were walking and we only saw e le to o tele ni tinam and tamaitai o atu ai. Ai na ua mao e tutonu o le pātatalo le me wha umai le e wha angata le savali le na whai. Whatua mai loa, e se sele tu le na mao atu ai. But it was just so nice to experience it. Excuse me, tato wawa ai se tasi o video manisi o ata i le tumu o tonu o le plaza po o lo le foanga le o lo ia le patatalo le o atu ai o tangata iutaia e tatalo o tangata Israelu o atu e fia. So those are the photos na o tano pu e mai wa ale vave na e alu ese mai o le tumu ia le fia ma tele o fua e te alu ma oi e te pena I vai atu le atale o le atale na upu e na o ta mai tia na o ta mama ta mai e lo ma o mai it's just a mixed up, but you can see le tele o tangata that's on the streets le lo ta vali atu ai I lunga o ala ma mga ala o Ierusalema e fia whaatasi ma tangata okay, so o le nei vai tau ia whaftai le tua o loo mawhai o na asi atu ia tātou tangata I te tonu o le nu o le tua. E le ngata I lea a asi atu fo I ai pa ia po nofoanga pa ia I te tonu o Ierusalema. Ma o le video o le a tātou wa ai I le nei a fiafi po le tātou video muli lea. Le tātou wa ai I se tasi o malanga e le lewa o na fo I mai I Ierusalema na puina mai le video le tātou fita ya Benson o lo mau te tono Israelu o lo iloa toi fo le uso o lo o ngā lue te tono le whale te talo I te tono Ierusalema ya Heroline ia ma le team le na watu ma
ma Pastor Timo Williams i le malanga le alia tours nisi mai mai New Zealand ma Australia i se le video le tata vai a usu i nai le fua po le tanga vai le tata atu ni o Samoa i te tonu o Ierusalema. So thank you whaafetai atu ai le sunga ia Vincent, le fita ia Vincent i le wha Ile puena foi o lea video ma tu mai luna o le Facebook o ma fai ai ona tatou maua ma whaangai na le fiafi ia tatanga i atu ai i le nei fiafi. What a beautiful, beautiful video. Ese le lota fiafia o lota titilo atu baba ai atu i o loo anga i atu pia o tātou tangata Samoa i totonu o Ierusalema. Ma e sile tāua o Ierusalema i tangata iutaia po le nuu o le atua. Ma e tātou te lo foi ese foi le tele o vavenga na whai le atua. Ma ni tupu i te tonu o Ierusalema. Ma o le ngā whawhitai o pera elu Ierusalema ua whaingofi ai o na tātou asi atu a Ierusalema. Ua a tonu o lopu le lava Ierusalema, le atunu o le Ierusalema le pito le o lo ia a ai tāua ia po ai pa ia i te tonu o Ierusalema. O te loa e whawhenga tā le asi atu ai. Mai te le fo i ia ni whaasa ni limitation o e tuina mai i turisi e asi atu. Ai le i whao maina le tatu pol kalame le nea fiafi. E peo na whaitau i nātu le salamo e se lau lua sumalua. Ia tatu te talo mo le file e mu ma le manuia o Ierusalema. Ma ole au te talo ai le fiafi. Father, I learn about your city, Jerusalem, the eternal capital of your nation, Israel, that we get to learn more about your nation of Israel. And God, your word says, pray for the peace of Jerusalem. And so, Lord, tonight we pray for the peace of Jerusalem. We pray for the residents in Jerusalem, that there'll be peace as they go about their day in their sleep, God, that there'll be peace on the streets of Jerusalem where the children of Israel can enjoy their day and can enjoy going to school. And Lord, I pray, 𝚘𝚑𝚘𝚢 Ierusalema, and I pray, God, in 𝚘𝚘𝚘𝚢 ina foi mata maloto o te tonu o lo o Israel o la so te lei
talitonu ia te oe. Father, I pray that you will reveal yourself to them. Ina ia e whailo atu oe ia te i lātou le tua mātou te talo. Ina ia ave sele veli mai o lātou, fofonga mai o lātou mata. A ia lātou wa ai atu o oe o le mesia, o oe o le tupu o lo lātou whaatali tali ai. E le ngata i tangata i utai, au tangata alapi le tua tamata. O tangata o nu ese lo o au mau te tono Israelu. Ia ilo file mu malau whaamanianga ia te lātou. O te talo fo i le tua tama moe o loo avea ma whaatangata o taua i te tonu o Gaza. Le tua tama ina ia mawhai o na toi release mai i lātou. I pray for all the hostages that they'll be released. Ma te talo fo i le tua i le tui mātu o Israelu o lo oso whai mai e nisi o whaalapo te tonga fo vale le tua tama ina ia i ailo file mu ma manui e le tua i lo nuu ma lo malo o Israelu. I whaamania ia te lātou lo ngā lulue o lo tala ina lo tala lelei manofo te talo i te tonu o lo malo o Israelu. Whaamania fo i le tua tama i le tino ki riso ina ia lātou, ina ia whaamalo sia pēr i lātou tama. Ia whaamania fo i le tua tama i e o malangatu i te tonu o Israelu. Le tua e whaamania foi i le autau o Israelu o loo ngā lulue e leo ma pui le tua tangata anuu e le ngata i tangata anuu o Israelu a oe o malangatu i te tono o Israelu. E whaamania i te lātou umalawa o mawhai o na mafuta mai i le nei afiafi e tali se mana onga faapitoa ia te lātou. Whaamania foi le o nanga a le Global Kingdom TV channel ma sponsor le tua tama. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Au le I whai uina le polo kalame e mamoli atu o lo whaanga I le tuangane pele ma le uso ia whetu ma ngā sa maiava ia ma le whanau ia raisa ma utu whaautu o te tonu au kilani le nei vai tau o te whaftai le tua e lana whaamalonga le tuangane ua o tali tonu foi. O mai ole a matou va ai fo nisi o va venga e saunia e le tua e ala te tono le matou ainga so le tua ngani ma le uso le olo na malanga mai I Samoa ia ma olo o iai I te tono au kilani ma ai fo sa ilinga o le malosi ma o te wha e mamole tua e olo whaanga ia te o tau I le nei awhiawhi ia a meise o ainga o malawa fo whea se mea olo maua mai gali nei whaasa launga ia manisi fo ainga o loo asi mai I sa fotu o loo te tonu au kilani fo whea lava le tu o le langi o ai le o te talo ia whaamania le tu ia tu whaamania le tu ia sa mua o malava o kalesia o ai lava o maua mai le nei polo kalame ia whaamanuia le tu oi ma o te to for it's a request ia tatou le telo li poti o lo li poti mai e talafo na o le taua lava lea o Israelu ma Hamas ai lo li poti mai I le tele o nioso fainga mai le tui matu mai le panona lo fandina le malole o Iran ma Qatar. So ele ngata o loo sa whae mai le tui matu o inisi fo I osa whainga I te tonu lapa o Israelu mai tu o inuuia o loo a mawai tangata alapi. Now we don't condemn those people. Ai tato te talo ina ia feluia ina ele tua liwa ina ele tua le loto ita ina ia avea ina ia whaatumuina e lato I le alofa e alolofa ai I le malo o Israelu. Ma ole tato polo kalame na ele nei afiafi whaafetai lava ia te oto olo o tau nofo tatalo mo Israelu. Ia tatalo fo ina ia tele lava I tuo laulangi e alu ai lona tala lele. Amen. Ina ia whaaso o ina nu uma. Ina ia o atu le tala le leo le tua. I atu nu uma ole laulangi. Amen. So from us here in the Global Kingdom TV channel le polkalame o Israelu le nupa ia. Ma so te whaato whaatua le nei afiafi and we say Shabbat
Shalom and God bless. Jerusalem, ancient stones, eternal dreams. For millennia, the heart and soul of the Jewish people. From King David to the Second Temple, the epicenter of faith and identity. Today we celebrate 𝚗𝗟𝗡𝚗𝚎 marking the city's reunification in 1967. Reunified, Jerusalem became whole again, a symbol of hope and resilience. A city which serves as a symbol of unity, where people of diverse faiths gather in respect, harmony, and coexistence. Jerusalem, the united and undivided capital of Israel, shines as a beacon of freedom. Celebrate the spirit and joy of Jerusalem. Happy Jerusalem Day. Not a protest. It is Jerusalem Day here in the city of the Great King. But what is that, and why does it matter to you as a Christian? We are celebrating the reunification of Jerusalem in 1967, which was the first time since the Second Temple period that Jerusalem was under Jewish rule here in Israel. And so we're celebrating that, and it means even more this year with tensions rising and all of the threats from many sides of our borders. It is beautiful to see that even today, a day of celebration, we're also standing in remembrance of those who have fallen, as some of the bereaved families are leading the march. They've changed it from a parade to a march in remembrance of those who have fallen and signifying the significance of Jerusalem existing and being reunified with Israel. Thank you for continuing to pray for the peace of Jerusalem. Thank you for continuing to support Israel and pray for her and being watchmen on the wall. 𝚘𝚏𝚜𝗏𝗡 אוכל? עוד אוכל. איפה בשדרות?
Fatalo fatu I lau mai moanga sa moa ene nei tu lau le aso. Io paia fale tala le lei, io mamalu fale tunu u tainane o mamalu fale malo. Au le nei fa manuianga e fa singotonu lava I le nei fa la puputonga po le nei company fou ua fatuina e tau o le alia tuas. Ona ua iai le wha moe latou te tāpena ina, tulanga uma mo wha moenga o tangata mai moa, ma tangata fia whata whao de lalolangi atoa, ai me se ai e fito I tonu la lato o nanga I le nuupa ia Ierusalema po Israelu. Vene ia vano tā ua mo le tuaimo mo ngā lofa a unei, la audia le mali atoa, le uatea po la tai fosi, o le ministao whaatoanga ma whainga whaiva e mo moli atuai wha manuianga I la o tautau mo whainga. O Ierusalema, po le nuupa ia o Israelu, o le nuu o le atua mao I e tau nuu ma I ai tuli ingo le lalolangi I le tala whasolopito. Ma o te matua I o lango ina la o tautau mo whainga. Ina ia manuia ma maua I lato uma o eo la malanga siasi ma malanga mai moa I le nuupa ia. Wha matalanga uma ma mai moanga ese o lo tusia uma I le tusi pa ia. E wha mautu ina ai lo tātou telitonunga, ai maise lo tātou wha tuatua. I le tau langa ma le wha o la tanga na saunia e Iesu Keriso mo tātou. Le auto sila umai vaenga ese o le nuupa ia Ierusalema. E pei ona o moli mawina ina ua o wa siasi fo iai I le tausanga ta si vaiva ma le tausanga luafe. Whamanu atu le tau mawhainga ai lato uma o e o la atau aveina ma puleina ma whaafoeina le alia tuas ina ia manuia la o tau tau mawhainga. Whamoi le atua ma I o tau manatua o lo iai le whengainga Samoa ma Ierusalema le nupa ia. Whengainga le atua o te whamanuia ia I latou e whamanuia I lo nu. Mai o te whamalaia fo ia I latou o e whetu I lo nu. Ierusalema I o I mata o le atua I le larolangi nei. O le nuu fola ina na fola le atua. Mai a apera amo se ia tau nuu le nuu o le atua. Ina ua malanga I latou na whaatau nuu ina le malanga I kanana. Ia manuia lo tau wha moe, alia tuas, ma ia lo whangia le tua, ia whaatau nuu fuafanga uma, wa utau tāpena ngaina I le nei au nanga tāua. Wha manuia le tua, soifua mai manuia. Greetings and talofa to you all, our distinguished guests, ladies and gentlemen. I wish to convey my sincerely appreciation and my blessing to the Aliyah Tours for such a great initiative to start this tour company to accommodate all the people that wish to visit the Holy Land of Jerusalem in Israel. Jerusalem in Israel is the land of God on earth. That is where all the history is written and all the history will revive in future when Jesus, our Savior, will come back. I wish to congratulate the Aliyah Tours and the people involved, the management, the administrators, and wish you the very best for all the plans and preparation that will guide and look after each and everyone that will wish to travel to Jerusalem. I have been witnesses myself in 1999 and 2000 year when I visit Jerusalem. It's unbelievable. It's heaven on earth, where all the sites, the scriptures that is written in the Bible and the history and the present and the future, this is the land of promise that God has been offering to us. And it brings back all the strengthening of our hearts and our soul and our faith in Christian in this world where we're living in. I wish you the very best, Aliyah Tours, and my only advice is to trust the Lord with all the plans that we are just about to deliver
for all the people that we wish to travel to the Holy Land. God bless you all. God bless. To all our friends in New Zealand, Australia, and the islands, I have good news for you. Aliyah Tours is open in your region, headed by Timo Williams. The whole idea is to bring Christian groups from your region, churches, leaders, worship leaders, to come here to the land of the Bible, to be encouraged, to walk where things really happen, to taste and to touch the miracle that God has done with the people of Israel. I want to encourage you to be in touch with Aliyah Tours so they can organize your next tour to the land of the Bible. And I hope, like we say in Hebrew, Bashana Haba b'Yerushalayim. See you next year in Jerusalem. Thank you, Timo, for all your hard work. To you guys, let us come up to the house of the Lord in Jerusalem. Shalom to the beautiful people of Samoa. My name is David 𝗚𝗏𝗚𝗏𝗏, and I'm a tour guide here in Israel. I'm in the Valley of Jezreel right now on Mount Carmel. And it's been a pleasure working several times already with Brother Timo. And I look forward to work again with him and the beautiful groups that he brings. Really nice people that are a blessing to us, to this country. And I have a wonderful time going through the country and sharing and learning about all the different important things that happened over here, and being part of the amazing groups that he organizes. So I just want to bless Timo and send him my regards, and to tell everybody that is considering coming to the Holy Land, to tell you that Timo is really the best option. All the best. I have taken 2 tours of Israel with Pastor Timo in 2013 and in 2016. What I like about the tours with Pastor Timo, the tours of Israel, is his intimate knowledge of the land of Israel, his passion for the people, and his passion for the land. He's a great Bible teacher, and he was able to explain clearly the events of the Bible that occurred at the various locations we visited. One of my favorite memorable experience of Israel was in Jerusalem, walking up the hill, Via Dolorosa Street, and imagining Jesus carrying the cross up the hill to be crucified. We were so emotional that day. It's beautiful. It was beautiful to experience Jerusalem that way. I highly recommend the tours of Israel with Pastor Timo, and I look forward to joining one of his tours in the near future.